ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам шумо бо як канали нав мо ин канал сохтем. Ду каса мехоҳам шинос кардан. Дӯстони азиз, дар ин канал пухту пасҳо ҳастад ва бо чизе ки шумо масалан маслиҳатен, хоҳиш дошта бошед, дар комментарияшон нависен ки чӣ хел видеоҳо мехоҳед дидан дар ҳамин канал. ҳатман ин бонуи пурҳунар гӯем видеоҳои бисёр мекунанд, пухтупазҳои бисёр мекунанд, аллакай чандта видео партофтагӣ ҳастад. Барои ҳамин дӯстони азиз, ман ссилкаи ин канала дар поёни видео мемонам, яъне дар комментария мемонам. ҳатман омада хабар гирен, бинен ки чӣ хел мо канал сохтаем, чӣ хел видеоҳо кардестай. Ягон камбудиҳо дошта бошад, нависен, ягон маслиҳатҳо дошта бошед, ҳатман нависен, ба назар мегиранд. Ман боварӣ дорам бо чӣ қадар ҳавасҳо ин канала сохтан ин бону. Барои ҳамин дӯстони азиз, дар омада дастгирӣ кунен бо дар оянда видеоҳои чӣ хеле ки гуфтам хубтару нақстару беҳтар бо бисёртар мешавад. Ман ҳатман каме аз пухтупазҳои ин бонуя мемонам. Баъди ин видео ҳатман тамошо кунен ва дастгириро фаромӯш накунен дӯстони азиз. Дӯстони азиз, мо омадем ду каса бо бай рафтистем харид, равем камтар продукта харид кунем, баъд равем хона. кӯдако хона дакати мо мошиштиян, аммо ду каса рафтаистем. имрӯз ҳавои хушрӯ, офтобак, наки хунуки ях. домои нав, заданиҳои нав мо омода расидем. худи дур да оварда мемонанд мошиншона, ҳамҷо то ҳамҷо пиёда мебиёй. ҳамин домода чӣ хел зиндагӣ мекарда бошанд ба ин шумни мошин. Sen onu bir bana tutsun. Şavaskının tez mi ediyor? Beyna kokunu ediyor. Salat нагрифтем. Ин мошина бинам. Шира? Мехрем. Гушнаам охир бари ҳавай. Ягон печенье нагрифтем. آخه از میرم خانه میپزیم. ما دوستان عزیز این طرفی پنجشنبه آمدیم. اپتیکا ها یک تا قنچن کنک میخوایم گرفتن. Amca kofte istem. Nest. Mana do'stlar aziz, moshin omadan nakar nest istem. Non giriftem va yakta qanchen kna giriftem baray ochamshon. Bozi rafta yakta davlenichen kna gidem, mekhoyim havaya girem. Tamam. Xona merem, abed megirem yagonchi. ба хона мерем. берун ҳаво ях. шавҳрам рафтан вайда давленичен кунагда. мо фикр кардем ки пул мо намерасад, барои он ки 600 сомон будак вай. Ва продукта харидем ҳам хали вай ки не пул мо мерасидаю ҳисоб накардем. барои ҳамин вай хай мошина гирифтем, ҳам хелси равна омадем инҷо. Гирифтем умуман ягон ҷода давленичен кунаки вай нест, цифровой нест, ҳамаш механическе. Рости гапаку намедонанд, очам додамшон наметонанд вай кати. Барои ҳамин ман инода осонтар гуфтам механически вай
цифровой гирифтестам ки то ки удобни бошад дам хезер мекунӣ мебинӣ тамом бе ягон вай ихелиш ман ҳатто худам намедонам ки чӣ хел мекунанд вай механически лекин нархаш қимат ман фикр кардам ки мо шавҳарам кадиту касе гуфтем да 300 сум 400 сум қиматаш ки не ки 700 сомон 800 сомон нархи вай механическиош як намуд хел дебел нависондагия чӣ хели номаш короче мухари дидем инҷода нархаш 700 сомон буд поёнтар рафтем 630 сомон буд нархаш чӣ хел гӯям манда маъқул шуд ман гуфтам ҳамин мегирем хел навбурумади хел нағз тофтак дар назарам лекин вай фақат батареи холи кати буда яъне свет кати намешуда фақат батарея кати ман гуфтам не батарея кати намешад барои он ки вай мешад ки батареяш слаби мешад ва чӣ хел гӯям мумкин ки хато нишон диҳад авай светиш ҳам хел мемонӣ точ нишон медодаги нағз карда барои ҳамин вай нагирифтум не ки агар не ҳавай гирифтани будем мо гашту рафтем гуфтем мегирем шаки гуфт ки фақат батарея катияи бесветай гуфт ба бо гашта вай кардем светиш буд вай 700 сомон буд ман гуфтам не хай биё ҳамин гуфтум биёен арзон кунен ҳамин 700 сомонаша ман гирем не ки арзон накардан ба гашта омадем аднаша гирифтестем вай чӣ мегӯ 600 сомон ози шавҳарам хай биён бо хона равем нишон медиҳам рости гап ҳамин очам каса ман чанд қашид ки худам гуфтам ки ман ҳамин қанд ченкнаку давлени ченкнак мегирам шуна гуфта чанд қашида буд имконият набуд гӯем иқа барои ҳамин хотир ин дафъа хай гирифтам ҳамин вай маҷбур имкониятам набошад ки гӯем ҳамин охирон пул мона барои ҳамин сарф карда гирифтестем ки то ки чизи даркорӣ бояд ки аллакай калонсол шудагӣ ҳастай бояд ки инода бошад ҳам хеле чиз давлени ченкнаку қанд ченкнак тем более очам бояд ки ҳамин қандшуна тестер проверка куна дар нашта 10 вай доштай мо тест доштай 10 бо лишни ман нагирифтам барои он ки ҳамон 10 худаш вай ким 10 моҳ истифода мебарад очам иқа тез чен намекунад қандшуна дер чен мекунад ҳамин як моҳ до як бор ё ки 2 бор ҳамин мумкин ки чен кунад хел тези баъд чен намекунад дӯстони азиз мана тахтача омадем мо шашликгирӣ чӣ гирем самбуса ман ту ош дидем ош гуфтам не рафтем шашлик гирем гуфтум ҳамин нонои гирифтаги мо дамана дӯстони азиз болошда гуфтум як 5-6 та шашлик гирем гуфтум рафтем кӯдаку кати як мехӯрем гуфтум та як моҳ як бор ақаллан ба ёдам нест ки кай омада будем охирон бор ҳамин шашлик хӯрем тез гиранд тез равем соат 1 шудай ман хавотирам хел тез равем ки мана дӯстони азиз давлени ченкнак гирифтум намехеле чиза дорад назисина он кас дошта бошад хай ҳозирашта истифода баранд кани чӣ хел намехел ҳама ваёш будай ман инҷода чизошу ваёш бо ман хеле индикаторош ман хеле инҷода нависондагӣ чӣ хелай нормалниш 130 ба 85 будая ҳозир ба хона мерем ҳамаша чен мекунем мебинем ҳама хел ҳиссиёт ки ман барои худам гирифта бошум беҳад довольна гуфти урусо барои очам гирифтум зато тез чен мекунад ин чизое ки ин дар коришона ман боварӣ дорам ки очам низ худшон хурсанд мешаванд анча ана мехел ҳозир мерем ҳамаша чен мекунем ай худо ба шукр бинем дӯстони азиз ман нона чӣ қадр газида ним кардам гушна шудам охи саҳри завтраки хушрӯ кардагӣ набудем ака тез биён гуфта шидам бетоқат шудем дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед мо аллакай хонада хуб чӣ гирифтем инҷода очамда цикори гирифтам барои ба ҷои кофе қаймоқ гирифтам барои торт инҷода хай колбаса ҳам хеле чизо
Mana این نمود колбаса گرفتیم. بینیم کنی چی خلاسته. مزش و çıktı sır گرفتیم. Çay kaynaştı. Mayonez گرفتیم. این دفعه مخیف گرفتم. با مزه های میگوین ویش 20 سومون بود. اینش 22 سومون هسته. چند گرم باشه؟ 70. نمیدونم ویش چند گرم باشه. های کریملوفسکی برای خوردن و شدرلیتا برای پخت و پاس کردن. و این دفعه یک نمود دیگه حسید گرفتیم. دکترسکی من خیلی شوهرم گفتن که ناز هستن برای هوای گرفتیم. اینجا دخواه 5 کیلو برنج. اینجا چیستین خواهی برای حاجت خونه شامپون دیتسکی به حد نازای برای نیلوفر موش خوش رو میکنن. خواهیم پاستا بشنیم چیزو کافه هر دفعه همین میگیریم. خواهیم وای چی میگوین манный каша شکلات گرفتم پروباده همیقا برای وای میگوین تورت دا بولاشته کردن یکم پیچنی بولاشته کردن گرفتم. و اینجا خیلی دروژ گرفتم برای اون که وای دروژه هایی که میگیرم وای вообще بیزیب من دا محقول نشده. دو بار گرفتم بیزیب میشد بعد اینش گرفتم. خیلی میبینیم که میخوام بولچه تیار کنم ببینیم که چیکار. و اینجا کوکروزنی کرخمال گرفتم برای میوه بولچه دا نازای میگن حتما میپزیم. و اینجا چیه اینجا خیلی پاکت گرفتم برای تورت پورتم خیلی چیزو کردم. و ساخرنی پودر 1 کیلو گرفتم. کیلوش 11 سومون من نشون بگی. ساخرنی پودر برای می تورتم خیلی چیزو کردم. از همش جا کنم تمام خیلی از و دوستان عزیز من جدا من خیلی پراشوکی آبی گرفتیم. 9 کیلو راست دیگه بی یکم بار گرفتیم. میبینیم خیلی چخیل هسته و استفاده بودن. من چقدر تازه میکنم اون کس استفاده برات نیستین دوستان عزیز. دوستان عزیز این خانه ببینن چه احوالده. ژالوزی های گذارونم. نبینن اینجا هیچ خلام خود پروری آب شدگی هستن. خیلی که میبینین بیرون الکه توریک شده من دادمشون آمدن اوژن کردن کدن اوژن دادم و حالی ساعت 9 خوابونم شدن. دوستان عزیز اینجا آمدم که خیر خوش کنیم. نبینین کداک آورده اینجا پرده. هم خیلی دوستان عزیز ویدیوی امروزه ما هم خوب شد. باز پگاه حتما ویدیو میشد. پگاه میخوام اقا پخت و پاس کنیم. میگم بولچکم خیلی چیزا تیار کنیم. شیرینی خوراک نیست. یکم خوراک تیار کردن نرکن. من گویم با پگاه حتما همشه میبینه. هم خیلی دوستان عزیز خیر در پناه خدا باشین. همیشه خودتون احتیاط کنین. کامنتاری های شما انتظار هستم. خیر.